ngisemhlabeni ugwadule ongenamandla namhlanje kulomhlaba kunomkhiwane lomkhiwane umile phansi semkhathini kunomkhulu la ufaka umjibo omnyama nesigqoko nomhela lomnyama namagunboots abukeke yisilver ayigolide uyahlabela lomkhulu ukuthi idwala labadala mthu uzophephela ngamukeli kenjabula zinjabhile kodwa kumina kwaba ngazi phela mina ngimazi ushembe kwaba bengathi uthi umuntu wakithi nje usengihlangabezile kanti lutho sokufika ushembe wahlabela waqeda lomkhulu wathi mayiqeda ukuhlabela waqeda baphela ubuthongo kwasekuseni sakudla sabuye kwathiwa exercise sathi ba exercise zivalelwa okugcina sizobe zivalelwa sokudla okugcina kwase qhamuka iphoyisa liphatha amafayela abantu sebonqunu hambe mess Salmon Nkosi nathi Ngcobo Salmon Nkosi Ngcobo mawusabeleke nje udanka uthi pitulu kodwa mangabe umenyezwa yilona uyayichamela utoilet semntana ngoba usuwazi kathi usiyobhekana nendaba kwenzeka ke lokhu kumina la memeza lafika lisectionini elesiyathi number 7 that mafekisi number 7 eroom nanjona lathi nje inkosi nathi ngoba ngathi yebo kodwa ngisho kanti ikhombisa avula aphinde lavula kuvula ka4 esicabheni sesiboshwa tshela bekushawa phinde kushawa kuphinde kushawa kabili phinde umnyango oqala ushawa kabili ungaphathi phinde kushawa kabili bese saphuma isiboshwa kodwa kom bakho sana sifike reception aphakama wonke amabhuna u6 kodwa nje inkosi nathi ngoba ngathi ya kodwa wenza utikiti basho kade ngabakhombisa wadonsa ifile lami ayibhala amabhuna athi angisayina ngatshela bathi mabeqede kodwa vandag Jay gaan Durban gevangenis now we're going to Durban Westville your sentence is 6 months amzomdala wenziwa isikhathi sinu 12 uma uphuma ePitoli ngenhlanda yakho akumele ulale kwenye indawo ufuna kulele kulo jele kubalo usukhona kwathi isikhathi asekho manje ngeke ngisakwazi ukufika eWestville ngemoto kwase organize ibhalweni nophephela umhlanje kuhlala abantu aba3 ibhuno nelinye ibhuno bese kuba mina kwathi kushawo u1 kwathi kushawo paswana singele eWestville ngenza inyanga ezine imbiza lenyela ngaphandle ngathatha ibhangweni yamaphosa akhethe inkosi kaNazaretha ngifuna ukushoke lokho maNazaretha impilo esiphila kuyo kaShembe leso sikhathi othi uma ukhetha inkosi unentombi ozala zonke intombi zakho usubhabhatisiwe usukhethe yodwa intombi sithando sami malava sengikhethe inkosi ngiNazaretha ngicela ungilinde sithando sami ngithola amandla ngikulobole sihlanganiswe busiba mngami umthetho omkanjani ngiqala ngokufethe epeninzi izohleli ngaphandle omama behleli ngaphandle ngoba umthetho uqinile kwakhona umphathi khona Mshumayeli khona umkhokheli futhi babengakulandeli ukuthi wenzani wena ushawa umthetho ukuhambe utshela umphathi ukusoqonyiwe umphathi abezumkhokheli abezumshumayeli bese siyaphuma isigqobo sakho uzohlala ngaphandle isikhathi sonke until uzilobole uhlanganiswe ngokunjalo lokho wongeke uyithole umama noma umuntu wesifazane seqomile umthola ithempelini waya kumkhokheli athi umkhokheli sekunesithando sami ngisitholile umkhokheli niyabonana naye yebo ngiyabonana naye siswami ke ngizobiza abagcodzo bese sihlala ngaphandle uzokulobolela umuntu uleso sikhathi ke mayimancane amathemba ukuthi ubone intethele ukuthi ikhulelwe uzokuthiwa inhlayisuthi ikhulelisile ngoba umthetho omile uthi thena fuleso sikhathi uNkulunkulu wayinathi kakhulu ngoba kokuthoma kokuthishilwa namakethe Nkosi yethu simakade usisilwana singahamba sitsininiza sithi ngiyahamba nesendanda uShembe ubone kuyaluza ihlahla isikhala ukuthi waphuma ehamba phambili umshumele elandelwa inhlayisuthi kulandelwa umama namakhosana thona siphume ngempela wabo yazo ukuthi siyaphuma manje uzokuthi isilwana sihlupha umshumayeli ngoba emini imithetho wawuthi makwenzekile udla imithi uhlale ekhaya uqede lo mithi uhlambuluke uhambe uyongena ethempelini kwakuthiwa uloyithathu ufike
abakondengezi basemsheni basekhikedwa kukhanya komasho amawodi wonke kuthiwa uzothiwa Nkosi uthi lalela lekhodi siyaguqa zathandaza bazosinda abantu baphile ngoba zona sayiphila zona. Manje inkinga esibhekene nayo ubona inkosana ihamba nentethelo yayo kodwa owayo ke lo intethelo iphethe isikhwama inkosana iphethe ubhoko. Lo uzozubona ngani uzobona ukukhuluma umuntu obaphethelene ngoba lo ufake iduku kungenzeka yini ngoba umile nje umthetho waphazama amakade ngempela futhi angiphathi makukhulela inkosazana etempeleni yayimiswa sometime igeze itempelo yenze zonke idingo. Hayi manje akhulelwa njalo uyibona isekhulelwe amakade sekuphelile uyibona siphezulu ingemva komama. Enothanda manazaretha ungathi wena abandlulana ngoba ungakholwa nje ayingahle na kodwa hayi ukuthi akukhombisa kakade nawe hawu mntankulu awuhlesothi bengathi akunika ukudla okuningi wena ukhethola inyama ebalulekile funeka idle wena avikela ubungcwele kuwo uba ngithanda labantu bakugone ngesitayela kodwa bekubandlulule kodwa ngeke ubone bakubandlulule ubone bemasmayela bonke ukuthi hayi konkuluza singadle ngenkuluza awuzwa makuthukekele nje walizwa igama lithi inguluzo ubuthi yini inguluzo phaya inguluzo inkosana esandaphila igama lesonke nami nje uzwa bakhomba umshumayeli inguluzo lekhaya uzuthi wena into ebalekile kanti umuntu ongaqoki ingumbi kodwa manje yonke into yenziwa ngisitayela sinothando lezinsizwa sinolimo oluhle noma bakhona mombingelela umama uyathoba babe nothando amaNazaretha. Uma kuthoka uthandazo amakade kuzogitshelwa lokho awuzukuhlupha ukuthaba ngenamali ababele ngapha sisizo umsebenzayo abahambe labantu kusho umuntu bazohamba ngempela kokhuleko. Manje bisho ku20 umuntu ethanda ku14 uzoyithanda ngeke futhi amlandele umshumayeli ukuthi ayanga ngani 23 uzothola lento kuyaziwa nje ukuthi uphatha uphatha umbhobho futhi uyasiza nje uyasiza ethempelini umshumayeli ngemoto manje inkinga umshumayeli mntana inkosi ukhuluma ufuna imoto lo mzuzu ukhulelisa ingane amintethelizo 3 ngeke ngisho lutho ngoba phela manje hey uyakhokha lo muntu ethempelini mnikele uyikhipha yonke futhi unemali uyasiza ngibona ngathi ukuthi siyagula bagula abantu badwana benkosi bagula ubone ethempelini makade umama ufaka umkhele ongafaka ukuthi asikhathi umkhele umama engabhubhe mina ngoba bephila kokuphila inhlansi into ubambile umthetho uqinile uthe bewubambile omama uqinile umthetho manje umkhokheli mathi uyawuqinisa umthetho kulwa yona inhlansi into wemama umkhokheli hlwana umngami uhamba umkambo abone umkhokheli ngizothi akwe Mshumayeli utshele lo nkosikazi ukuthi umkhokheli hlwana unkosikazi wakhe ngempela lo mthetho Mshumayeli ngikhuzela uma sibanibani Mshumayeli bezwe bonke abantu angiyithande lo ehlukumeza umngami lo ngempela uzothula zapha sothula sisiyife kunjani namhlanje uNkulunkulu ngoba uhlamba unothando noma kunjalo asilahle kodwa ngicela ukuthi kulesikhathi manje musubheka iNazaretha sibheka wena unyawo lakho uyabona ukuthi liyabhupha manje izo iNazaretha mabelethi mathi sishamba makade bengashawa isibhamu bengashawa imoto ngoba noNkulunkulu lalithi lathandaza umthandazo sokuvuka nathi sokhanyiso ithi hamba nathi.